Besingadingani kuthi kuKristu kufihlwe kuthukuswe emagugu onke ekwathi newenhlakanipho kube beside liBhayibheli kuze kuthi ungamoshi emandla uqosha tintfo letingeke tikunike lwati loluphelele nenhlakanipho lephelele. LiBhayibheli liyasikhomba umthombo wekuthola umcebo wasezulwini ukuKristu, uthukuswe kuKristu. Mawutawunika isikhathi sekumfuna lo Kristu njengaPawulu athi kuze ngimati, waze wamati yena utawuthola ulwati, uthole nenhlakanipho letakubeka kulelinye lizinga lekuphila. Nasi ngwaselisuku sakavuka udla sisithole encwadzini yaSamuel wekucala sibuyele kusahluko 15 sitawunaka verse 21 na 22 emabutho athathe imbango lekutimvu netinkomo letikhuluphele kakhulu. Waze waba mnanzi umnikelo kuthi kude uba ngumhlatshelo kusimakadze uNkulunkulu wakho eGiligali. Samuel wakhuluma wathi, simakadze uyajatshuliswa yini ngeminikelo yekushiswa nemihlatshelo kunekulalelwa kwelivi lasimakadze? Lapha ngiphoza nje ngifuna unake, simakadze uyajatshuliswa. Bantfu bajabuliswa ngalokungafanani nalokujabulisa simakadze. Lapha sibona umnikelo uthini Sawule uta nemnikelo loto impressa the man of God. Uthi, hey man of God, emabutho phela akulethele umnikelo tinkhomo letikhuluphele kakhulu netimvu letikhuluphele kakhulu. Uyati lo mnikelo lo utakwenta umhlatshelo kusimakadze uNkulunkulu wakho, man of God. Hey, i-man of God le i-connectene naNkulunkulu enhlitweni. Ayisi-impressed ngoba yena bekazama ukujabulisa le ngceku yaNkulunkulu, kanti le ngceku ihlola inhlitiyo yasimakadze. Le ngceku seyithi simakadze uyajatshuliswa yini ngunanga emanoni nanga. Hey, ngiyabona lapha sihlobo sami kwangathi singaticaphela nawe uticaphele ukuthi engabe awulethe emanoni kuphela yini kusimakadze ungalethi kumlalela. Kungathi singema-man of God singacaphela Nkosi yami uNkulunkulu akasiside kuthi singemukeli emanoni langamjabulisi simakadze kuthi asisita kwesikhashana kepha ngeke kusifikise ndzawo ngoba uNkulunkulu akajabuleli emanoni, ujabulela kulalelwa. Kwendekani kuSawule ngekuthi angamlaleli isimakadze? Abuhlungu emagama lalapha ngasekugcineni kwaverse 23 njengoba walile kuthatha umyalo wasimakadze. Hey Nkosi yami, ungahambe kunasehlakalo sekwala kuthatha umyalo kwenda la kushito kuwe uNkulunkulu. Sewuthi-ke njengoba walile kuthatha lo myalo wasimakadze, naye sewukwalile ukuthi uchubeke. Uma bengingabeka lapho, mawubona tinto tingasachubeke empilweni, esikhundleni sekuthi uthandaze kakhulu, uzile kakhulu, hlola ukuthi simakadze uyajabula yini. Mangabe ubona tinto iminyaka iyahamba, emalanga yahamba, kuhamba isikhathi kuphela, tinto atisahambi, timile tipakile. Hlola ngabe angikali yini kulalela simakadze, ngoba mawala kulalela simakadze kusho ukuthi wale kuthi ajabule simakadze. Mawala kuthi ajabule simakadze, nasimakadze uyala kuthi uchubeke. uNkulunkulu akakuphe umoya wokwehlukanisa, ubone la ukhona khona ukuthi ngabe ngibangelwa yini ngime la kuphela iminyaka, kuhamba iminyaka impilo ingahambi. Hlola simakadze ngabe uyajabula yini. Amen.